Zdravo, pičku materiju. Moje ime je pičku materiju. Danas ja ću ti pokažiti još reči tipične američke kancelarije. Ajde. Water cooler, brate, voda. Pičku materiju. Evo ti vodu. Kofi, brate. Kava, brate. Office, Amerikanči. Kava. Radio. Tipično radio u office. Svaki office ima jednu seksi kutija. Evo PlayStation, brate. Xbox, brate. Brate, Xbox. Sve to. Top, brate. Evo ga, tiger, brate. Jastuk, ako trebaš da spavaš, brate, uzmeš ovaj kurac, staviš ga tu, ne sklankira, brate, i samo tako spavaš. Staviš prst u usta, brate, kao kurac i ove šumke, ako ne možeš da nađeš sebe, samo staviš malo ove šumke na jezik i letiš, brate, na drugi zemlju, brate, ideš na drugi zemlju. Debeli Mario, pičku materiju, pazi ovaj, debeli Mario, brate, imaš srce, brate, Stanko, brate, evo ga Stanko, šta on radi tu? Ko je ovaj Stanko? Gde je on sad tu došao, brate, evo ga tu imamo Stanko. Evo ga Mary, kontroliše avione u pičku materiju, pazi ovaj sad. Kontroliše avione sa rukima tu, odavde sa rukima. Ovdje ga kurac dok ustani. Igra igrece u pičku materinu, kontroliše avione. Šta ti je Amerika? Pazi ove light show, to nego vidio. Samo u Las Vegas imaju ove light show, brate. Šta radi, brate? Ko je ovo pičku materinu? Pravimo film neki green screen, brate. Svi ovo green screen. Stretch, brate! Stretch, brate! Si vidio Stretch? Destiny Stretch! Brate, Destiny Stretch! U pičku materinu! Green screen! Hollywood, brate! Beach Boys! Kurac! Kako si? Evo, pičkice! Svi je to! Ćao! Ne znaš!